اف چند روژن شر لباجار حسکی رانا وستیایه بردوام تاخین کردان تین توپاران کرن و بلافرین ارتشا سوریه بو یکم جار دست ببن بباران کرنا ناوندنیه پگی و آسایش کرن و لگور دا خویانی افسروکا دسته تندرستی لکانتونا جزیره حتی نها زیتری 15 کسین سیویل و شروان نیه پگی شهید بونه و زیتری 45 کس جی بریندار بونه. شتان ای رژیمه دست آبیت سر ملت صانع سیویل و بلکی تعدل ملت آنی و أفال يعني أفال هي شيء قبول لك سيرفيسي وأنا عشان هي ورجيم طياري خد رخصتن قصف مدني كرن ومدني إشرافيان قال لك آفاهي وبازار حسكة ويران بنا أنظام آسايش لسريين سركة بلاف بنا وخلق سفينجي مال خوا بجيهشتن وضن يبي لحد دقائق يكون بلاد مدافع وضعنا مستقر يقول تبي وضع مستقر دروات لحسكه قالك كوچبرين ديرازوري ونافچين دنيا سوريا هنا جبر في شري او جاردن كوچبر دبن لفي جاري او نزانن بري خو بدن كويداري ودبيجن كوريجيم بلافر وطبخانين خو بكارتينا. احنا نازحين من مدينه دير الزور والله. ام جو كوچبرين ديرازورينا ام نزانن بكودري هرن ام وستيانا ام هاتنه الحجر لجم كنيسه اشوريان رژیم بالافران و توپخانهان بردومان و توپباران دکه. حسکه شب و روژن خوا بدنگی فیشک و توپان و بمبن بالافران در باستکه. پرانیا خلکی سیویل شتاقین کردان درکتن و برای خودان باجارین دنین هریما جزیره وکه دوان دیمنین روداوی دا خویا دبه توپین رژیم لمال و دکانین خلکی سیویل کتنه. لو ما پرانیا شهید و برینداران خلکی سیویلن